Salamat sitamu mali lako kita solanasang mai komita pasakka penanta ta patanan patalinga duanta ta perangi sama buku kada lamai surat madatunna buang matua ulendui renungan harian toraya allo Senin tanggal apa bulan apa tahun 2022 ta pasakka itu keadaan lapung matua lamai surat madatunna yang tu lamai kata suran pasala patang pulo angka bunga na saya lako sang pulo anan dolo joma itu ta palaku pak tunduan ta mas sambayang puang matua sumpu mamase lan bambana suruga tu puang malute kisabu ambe tetelan sangan la puang puang Yesu puang pelak bab kasalangki ki pudi ki pakalabi tu sanga bada tummi lante atu iate untan da bilangi tu diona kamawasian kama turu-turuan tontong mi palempan lako kami masola nasang lan mintu allo katuangki landa tama melambi iate tontong kan mitaranak si sola kalai manaman unnolai te katuan baru dolo jomai opung amatua ki olai tu katuangki allo yate la kibasa sang tangan kada lami surak madatumi maranukan lami tunduikan si sola pena masallo mi ki makdin tandai tu patunna diona kadami yamo lamendari penggarontosan dan mintu allo katuangki mitontong pagari itu salah budangki ki makdin tarimei tujona kada maseromi lan puang Yesu puang pengelak bak kasalangki ki masambayang mati olo malabi mi amin kadanna puang matua tula tarangi mangkau dipilai lamai surat katat suran patang pulo angka misa saya lako angka sang pulo anan Musa umpabendan kemah mak kadami tu puang lako Musa nakua ia ke allo bungakna lan bulan tipamulanna lamu pabendan moto tu kemah ia motu tenda kasih tamuan lamu patama tu patti kasakbian parerungi kulambu sia ia tu meda lamu batama siapa si runduanan ni dawo tu apa si patok mu palenna sia badukai tama tu tongkonan palita amu padoi tu mintu palitanna ia tu inan pemalaran bulan dini untunu dupa lamu padio tingayo patti kasakbian amu tokei tu kulambu bakba kemah ia tu inan pemalaran pentunuan lamu padio tingayo bakba kemah ia mutu tenda kasih tamuan ia tu pak basean lamu padio allakna tenda kasih tamuan na inan pemalaran amu isi uai undin nato lamu pabendan tu tenda tarampak ti kulao amu tokei tu kulambu dio bakba tarampak ia to mumane unalai tu minna dipak minnakan se dipak tokkoan amu minnaki tu kema sia mintu barang apalan sia pamaindan ni sola tu mai pareananna anna maindan sia lamu minnaki tu inan pemalaran sia pantunuan sola tu mai pareananna sia lamu pamaindan tu inan pemalaran ia to anna tarru maindan lamu minnaki tu pak basean sola letekna sia pamaindan ni mangka to musuai tu Harun sola tumai anakna mentireke lako bak batenda kasih tamuan amu dioi amu papakei pakaian maindan tu Harun siamu boloi minna busarungu amu pamarimbangan ni laung karangi tu toyan tomina lako kaleku sesuai tu anakna anna saya mentireke amu papakei tu pakaian lan nalu lamu boloi minna busarungu tu tau ia to susi ambe na mangkabo mu boloi anna karang itu toyan tomina lako kaleku
Ladadi mo tu iyan na to, kumua iya tu kadiboloyan na minna. Ladadi mo lako kalena, tu katominan, tu tontong na si osoi. Napogau mi Musa tu mintu na te susi to napak pespasan puang susi mo napogau to. Ramporandan nam to tu kadanna puang matua. Na ia tu garontok na tu latanannung lan atu ia te ia metu ka maindananna puang matua. Kekudusan Allah. Ka maseroanna puang matua ia memisa penggarontosan pangadaran lan surak madatu. Lan surak katominan pasala 90 kasera ayat 2 nakua mak kada ko lako mintu kasih rampunan to Israel sia kuanni kumua la masero komi belanna masero na te aku puang kapenombammi. Ia mo banang na to anna pa parentanni puang matua lako Musa kumua anna suai tuto Israel umpa bendan misa tenda siala nagaraga tu tenda ia to susi tu napa parentan puang matua. Susi duka to tu mintu parea la di patama tu tenda ia to sia la di patoroi inanna susi napa parentan puang matua. Ia tu tenda sia mintu tu parea la di patama tenda si patu la di boloi minna. Lan ayat 10 pak basanta tu nakua sia la muminnaki tu inan pemalaran sia pantunuan sola tumai pareananna sia lamu pamaindan tu inan pemalaran ia to anna tarru maindan. Matumbai anna sipatu di pamaindan tu tenda si solamintu tu parealan. Belanna ia mo lamendadi tanda kumua ia tu puang na penombai to Israel maindan. Susi duka to tonna mangkamo di pamaindan tu tenda solamintu tu parealan. Anna papakai Musa pakaian maindan tu Harun sia diboloi minna busarungu dikua anna pamarimbangan ni laung karang ni tu toyan tomina dio olona puang matua. Susi duka to tu tenda sia mintu parea di patorro lan sia mintu anakna Harun. Inde mote dinai untiroi kumua lendu maindanna tu puang belanna ia tu tenda sia mintu pareana si patu di pamaindan. Susi duka to tu tomina tu laung karang pemala lan tenda ia to di pamaindan duka. Ia moto belanna ia tu puang tapi nombai maindan. Dadi si patu di pamaindan tu katuanta sia ia temai inan dinai menomba. Ondong pi lako temai tomak kamaya inang parallu na pamaindan tu katuanna anna maindan temai pak kamayan. Amin. Ta masambayang. Puang matua puang kapenombangki lan bambana suruga. Kito letukku di olo malabi mi lan atu ia te kikure sumanga tu diona kada balok mangka kirangi. Kikanasai o puang matua kumua kamu mo puang tu puang kipudi kipakalabi. Ia mo puang inang maindan. Ia moto kisipatu torro maindan. Dan amenda di sakalangan untarimai tujona pak kaboromi. Kitontong kanasai o puang inang mau pakkan tu taumi tu tontong ungkari tutui tu diona kadami. Puang matua puang kapenombangki lan bambana suruga tontong komi untaranakan alo iate unolai tumak rupa-rupa katuangki sarak pengkarangangki tenupa kiolai melo itu diona to belanna kamawasean du diomai batang kalemi. Mi toyangan kan opuang tumak rupa-rupa sakalangan katirambanan kamasusan ontong piraka saki sarapai lamai batang kaleki kitontong kanasai opuang
Ia tu panganta mi tontong bang mi papayan lan mintu allo katuangki. O puang matua, ia mate tu pangandoki, tontong komi taranakan sisola lindo masokan mi tarimakan tu rampo mati olo malabi mi matete lan sangan na puangki puang Yesu puang pela baka salangki otok na katuangki. Amin. Ramporandan lamo to tu pak nandunganta atu ia te salama unnolai tu katuanta lak biraka la tontong maindan dio olona puang matua puang umpasake ki masola nasang.